Yeso mo jama tum tum. Me jina kusa kum fum. Uti me diya fum fum. You ma bite there, you ma bite there. And I'm like a Holy Ghost fire. Let you bring bring. You ma bite there, you ma bite there, you ma bite there. Yo, none of men son la bloody abi feni kami yabe o mashi TV na lele mena ashi me mena ashi soa ni ma soa na ma soa wabango shida wakon feche mo we mo bloke shpin bola de ba no chomo ni ba de sakasa manta aka me jala kalele efe wa dromo ne ke mena bi papa bi ne ke we ko je me fe me di meni na le ne ke me pi ke baba o di meni wa ka je o chile nshi ke mena bi papa bi ne nshi je me fe me di meni wa ka me eni na ngle twa ne ame ye kwa me ye wo pe ko sebe ku ko me oba atuma mo so le mo ka fa pa mo pe je ake o feche mo wa na mo bo ne ke we to e ko akpa ko me ko shambo ni fe mo ni no ngle twa jino de shole ake ni fe mo ni no ko abo ni ba fe ni god we ba ko me ko pa ni efe mi ni ebu ni me na me ablade abi blulu ni ke me yobi amashi TV no be mene oshina sande kone enina game allo enina wo ye wo capital city enina nyeme short ni nke bo yo ni nke agbelewe jadan me ni ya unto ya reho na mo poten di mo ne sana sha onupa ye allo man bi ye allo na me di me ni me na sha ime la ka shije no de bi na ma wa ma ye jara mva sha ke din ya jara ni ba me ne me ba sha me Tamɔ Shitɔ mi ma sha. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins, including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited, for further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade A Academy on the Mills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade A Academy. We see passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man Kamishe. Gana bi ga manti aso mi bi fe ami penye kemba asaga ne fe hunu o ya he strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi ayin ke amla lo ibona fe na amla akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke hine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te o fe lo hante woke police fui alo o che me ni me ayabuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo na yeah ora don inga police foi ke wo kwani na agbako ye bi ene ke wo sa wo ke wo achu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bele won na san ba na gba yo e titriji gogota ni
Hey, Nicole, Nijami, Chichi, alone, Joe Benjamin Saga, not chewing. Hey, Nicola Machuye, Nisa, alone, Nicola, a fair Beguman, lay Elementary Okapa, Nibbenen, or Asaga Nifimo, actually began with Badenke. Here by Yabona fee, me of a bay, Keha, Nekani Fimoni, Asaga Nifimo, no dark big brano, cashing, making name, Lemmy, ye, oh, Mashi TV. Mbe ini odai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo ni ochan. Hello la viewers. Yo me sola bla Bible bunika mi obi Omoshi TV na mada ni shake nyana nye wa twinye meminte afemi ya ejara mba shosho ke umanye ke shade lele taka boni jabla ni kebo nyeme na me son le ya untoni na agba lele wona ke ehya nyungo ne mo biamli ona hai ehya nyungo ne mo biamli ni wodi enche wona ni bi kome ni suban gboyin kome ni wodi enche woti ame kome wokoko efon wono gbogbo ba bia keme suban gboyin to monike ni gbomo efe Eeshã te bola ni tan le kewo bola ni mi akewo bola ni mi be nyumo nu ani ho ewo a tomo bola jin ke gbogbo egota ni amli nyeme a tomo bola ke gbogbo egota amli ko te wi mo abibo akeshi gota ochumi lo je mo kan wo lo gama wi mo komina mi wi odilo lele ni ene ani flood ni di flood nu eti pe tata ihe ni ka bo yo na nyeme agbele we jadan me lehun ni wodi eche woli akedan me kaji nu e ya fema feni le pe abo modi akesha ba femi ni aba agbele bona feni nu e na egbe na efemi ni na eho nyeme ta gbele dan me ni di we jadan me no na eye important le na chomo echo tete ogbufa mi ahun ko chon la fa mi gbe ahun ka gbe osakumo mi onu mi shi na ba jata pe mi ke ba gbegbe mi chi nmene ni ke bu yo ne ke ni ke ja gbele dam ni le ba chomo fe mi ni jino na fe ake bola fili jeme ona a fili jeme ke bola na mamo chui nyeme me wansa na bi mo ji akashi na mapotan ji mo ni me na ahwa na me ahwa aso ahwa man bi ene a shipon na me matu eje aso ahwa me ni ho shipon aso ahwa MC se municipal assembly se allo municipal chief executive se ne sana me kwe ni chumo allo any ramsa site ni ne sana ya akaya je me ni me ne sana me kwe mi bi ake ameji me ni yo at fault alona me potin ji me ne sana anya ke hwa mo ni ahwa eja ke kaje ote ahye wo weja tete oguni am o blogo ni am ni anokwale musu Eeshã ma ni bi aye patapata yin ni gabo yo regional minister ni di wonye Linda Okulu echie benka me ejen na kano leun gamanche kintakita ko churu echie benka me yejeme bode chekwa mo yin gba mi macho mu we ninu eba ko ma fin we jo blogo tete ogu je egbeji no na ni lela ye ko me ninu we ajeme shimo akeni ninu e ba chomo yin na chichi ne ke na efe be san lo na ko automatically kenu na gbe ni ba chon echomo ipe e ba tekeno ni ba femini e ba bote mayan tuji amlin ke akuchi amlin nyeme no na je ntoko klo je sini agelele yemi orumishi ko se ko gbewun he na pe isan owo trouser no ke femini ke ya nwe dan agbala na che isan no gbolo ni bi ro sho ni bi ke ya nwe nyeme nye kwa abon ni nu ete nu efe ne ke ni efe nya wo bia wo akawote alowo ba ma tuji ma ni bi papa ya yin ba pata
kanyu mbo ya jemi ma wala ba ngme ani ni wole yake da fi afi wonsumo kanyu mbo ke wo mi pe definitely there will be a flood ni wo me ni jigba chiano to ni wo fio ke ha ne ke ni bi ni yeme ime la kashi jenna masumo akashi koni intabofin waya nu wabo wonye niji wonye Linda Okulu regional minister Greater Accra regional minister wonye Linda Okulu na wiemo ni eba 40 ye weja tetogu oblogo sandene ni etie na lo shina ne ni na me nya wabo ametwe wabo wonye etwe ni wo ba shira woni do tue ni na mo fi am na da wo fi press conference ke ha ni bi ya ma region the ba na ka ni mo ne pi ya no me ya share fe ken one na ka share ne ken sometimes measures say I want put in place assembly no ba fi man bi ni ya no na ba fi assembly what tax about mubaka tax. This is not the time is amukayu office ake ta office air condition. This is the time is amu fear wire food. Let make sure ake she hey ni ba me no full possibility ake je ba flat there achi me he na me yo na kama wo safer ground we no na Africa ni mo na wona any casualty e ko unje sana assembly am fe dissent am je gata se je assembly the man bi e uni ke fi am ke bola de ba na ke videos ya no ni ke mo le mo le ha me e wale na chio a bola ke show ni me me se e wa e wo ba man bi fa na me wa wo ni bele ba fe ni le ba nene ke me ko mo shi afadi po onu wa ke bu ko fe mi mo ko egbo ewo eleji press conference ni o fe le bi le a preparedness I regional prepare nad mo hu no sana me fe support ni sana me ke ha me fe wo ye ka yo na me so la blada bi blu wonye Linda Okulu niji Greater Accra regional minister le na wiemo ji no ni wote wa abo ni mi bi ake ne kegbe mene ni amen cloche hey le sa te afio ami te eja ake ni nkabo yo be coordinator kan ne ke gbejiano to ine le unke sande efio ebe ba funshi ni chonwo ni amamo etu na fili ye ni no han ni ebale ne kenya wo kwa na kan sini foni ni wo ba hra ni wo bo nya wo de enche wo bo che na wie moto e ona nke tetogu ni ani ahunto na agba ma fe wo weja oblogo ne no sanikabo yo gamachi weja oblogo je kaswa road no tetogu ni wole jemeji eni ona yeme ni efe ahunto ejake dan me agbele weja dan me ni mo na ahun dan me yife ni bi ani Ramsar site le sani kun ashishin onai wonyenu ene nya wobo na wiemo de yo nya wobo aleto amechi fa na mema mo shin agbo ene na fa jo ake na fa amechi fa na mema mo shin agbo ene na fa jo nujo na nujo e wo nye kwa ame feeling nujo. This is evidence to show ake na ni bi na make feeling nujo na me machine anya kwa shin wujin na me ma ake na fa amechi fa na mema mo shin agbo ene na fa jo yo na fa ke na fa ni achichi fa meni chion fa ke meni ekole amami yo higbe ake amiba kwe ni akachi fa akọ permit ona building permit dana nya machuke ni bi ye na kan gbe mi bi ake be mi ni ji amo amenu chumomo nyeme isane bi won ji ake na ke gbe me ne many poten ji amenu chumo because kanji lele ma me le amenu chumo yo gba kwenpa agba ake shinu ni wona isani wona
me be building permit te fi ote na me ba machine agine to ake mi ake sha kleche na mamomo ye gemene abe ni ne kra nya wa bia wa isandi nyeme ake aso no na mamomo ye je be me be permit na me te amamomo ni alo mi na ta wa achonwo nyeme nekendo konyano MCs municipal assembly abanga remove now beno ba election no remove now machi for 50 years ni ma ele ma no bio akemini ha ni ba ale na kai abaka bi Ramsar site ni ababa ngmala ni bia baba o abaka bi green belt abangmala ni bia shi beno ba na no I include nyeme bodi enche kumo be na agbala agbon ake lele je bia eni sani lole ayi chale ya onto eni sani lole ayi bia na ke lele jin ejeme nyeme na ke lele jin lo alo bag ke ni bi ken o pempene ko pene o wa pene ni nyanye be so la badi abi kwalo anagonyoko na chi abenkele nyenu ni abejem star tv chi ebenkele nyenu anagonyoko anagonyo ani mo so ngo ona ninke na kan je egbe court na kan tete ogudi egbe la no kwali court ye wonyema anagome amma mo ni bi yeje mojo gba nya wa bo wonyenu anagonyo ne nya wa bo na awe won to ba chila. The people of Ghana say, may they can't help us for 30 good years. May they do the gutter well. May they do everywhere, fill everywhere for us. Then everything will be fine. I wait to want. Want to go to Nigeria? If I go Nigeria, I want me to repair Ghana first before I go Nigeria. Because all my suffer cannot be in vain. Okay, thank you. God bless you. Your mama, the people of Ghana say, may they can't help us for 30 good years. May they do the gutter well. May they do everywhere, fill everywhere for us. Then everything will be fine. I wait to want. Want to go to Nigeria? If I go Nigeria, I want me to repair Ghana first before I go Nigeria. Because all my suffer cannot be in vain. Okay, thank you. God bless you. Your mama, the people of Ghana say, may they can't help us for 30 good years. May they do the gutter well. May they do everywhere, fill everywhere. Give me. Ochele ke oche jondo man mama ge pale fa ba na wa meje na bia ke ekwane ye mamo ekeda bi enyen mi eya eman be mi ni e achieve ko dream chonge no na eshu aka sani na e Ghana alo no ne to ni e achieve e Ghana e achieve ko no ne achieve ko ele enyen shi ni ya no epa woche jondo man mama fa ko ni abaye ebu ameni ekwani asa ni bi ni enye le e achieve your dreams ke achieve your dreams etan keke enye fi ni enye eti lele ke fata ele unu nke ba ko shina ni na me jeme kintakite ko churu abiasuma gamanchechi ebenke ame ye jeme nya ni wo bua woche na yumoto be mi le chi ebenke nye me ye weja oblogo tete ogu ni ami si ona ni he ni ametawa mekenya ya me ye jendang ona ni bi fio ni ye ba nye hala ye japateke ni bi ni ye yo ni ye loa ni ye ya ona ni ja ke si he ye wala he wo benyenu ona chune fe okun esa ni he obi si je ngene wo ba wi ne kesane ene oshine ni na ye wo ba mene gbine okay po cafe ki monwe nye bo amoden nye fiatwe nye boatwe onan ni bi ni boni nadmo ka agbene ho regional minister wi one tawa evacuate nye fe ka ya a safe place ona any at least ye hunye bana ye hejole ye twin jole e yan wa den jewa nye bo amoden nye shi Meneke wono, you have to take that decision. Why I live here? Because nobody knows when this rains will stop. And this is not a time to blame anybody. This is a national tragedy, and we have to take care of it. Inyeshi, ona ni he ni ametawa mekenya ya me jendang, ona ni bi fio ni ba nye hala. Nye japateke ni bi ni yo ni loa ni ye ya ona ni ja ke si he ye wala he wo benyenu
ona tune fe Jo na ne menso la bladia bible ni ke mi obi o match TV no no kinta kite ko chu abiasuma na toji no ni wote wa fe mini wa bu ni wo ba ni lele nyeme ke waka wo yen ba wo mi weja tetogu oblogo ne dan me ejinoko ni keji da fishe na gbele e ka un to ba ni keke yen ba wo mi yen man ma ke wa ke ebe fa ne na bonchi ke jena kan je egbe ke mba kenklen obana ke ohu water we say ke yejo onai ye weja water we say je no ke oyejo ke ya fa bibie ko me ko tu e jenji eni ababon chi ni be mi ni na kan bia mi fen le won ke okwe gbe bo ne kan shiten ke ba oblogo e tetegu ye obeku gbe ne ke jemele won na kan no obana ke shi ake share ke gravels ke ni bi baby pokeji oyin gbe ona ye main street no niji malam kaswa road no ke okwe oni ne juno ka beku efe titiri ko she na kan tete oguje ona ke be sure ni fa nyenga onu mi shi be sure ni fa nyenga to the extent that keshi kaji okwe boni fa shi kamo yo han podi enche ona keshi ona beni sloppy come here ko okwe ona ke bielele ke numo eni pon eni wa e ba fi awon to wonye regional minister niji na oklu leji money ofiemini ona wonye ne obana keshi eche benke boche kumu school ke ni bi tete epo enyonumli no onye awabia ke e abala ke kun daytime ni high school ni neke oshina ne aba abifa abi ni te aba fi amete lo ni neke no ko eba aso eba yin am school ya lo aso eba yin am school ya lo ona nyemme wo MCs ke ni bi esani neke ni bi ni amenya me kwaje modogba ebe ko ba ko tete ogufa no jino ni ona ni ti tete ogu e no jino ni ofi omini ona ni lele encroachment e petele tututu onu ishi e petele tututu chon akeshi keji akwe na yin be dafie ne keji bonde ba bale because definitely dafi keji weja dan me yie whether asmo esananya agbele dan me ko ni nu e no anya afi mi ni e no anya agboke ba se jake e limit ko onu mi shi eye limit ko ni afi omini atawo ninu ewo esani neke limit ne anya afi emini akwe na kan nu ewo bofi aboni jin asmo abagbele nikeji agbele ebe pie meni chuoni ye dan me mi amele akekole ya megbejiano to na ayebona fail di bi ato ni bi gbejiano to ya nu ewo ame ka me gbele egbele mo jinu na megbele o amekwa ko eni nu e ba divert ketchup because ke proposal site na fe ale akeshi alogbejiano to na fe ale ake o nu ne ka gbele echomo he ni e ba fe mi ni e ba chon ji ni odun mi shi ale ake echomo he ni e ba fe mi ni e ba chon ji ni nu ewo keji ni ke chomo he ni me kokome ete achichi ne kegbe ine be ame je amesi amesanini eja ke amele aka me no chumo gbejiano to ehun be oni ejike bonde tamo yo han na kanji bonde sana me chule chon ake keji ale no ni nu efema be sana anya femini sana anya gbele bona fe ni nu no agbo ni na no na agbele dam nu ni eni nu e ba chomo mo lehun asa achichi nje momosa nyomalewu biamine ni numone besano na ke nu e ba afa mi ni e ba afa mo fe ni eni ha kaji ochi obenke obana ke afa bekuku omi ne e afa tumo misunderstanding e ba Ablekuman West ke weja constituency onuminshi e feton inti ku e ba e ja ke ko oto ase otojo
ke lafa akeni otojo ke lafa ye shinamo alo amena shinamo alo ame ye unsuna ona ke bia bi blame bia bi ni bia bi le un blame bia bi mene me ni hani nu anya ya ejake afili ke shake tena mene me o ke mene me ni hani nu ya ejake ake bola infili fajin ke ni bi nyeme nya wo bia wo yake aso won gbe wo de che wo eshi alo won gbe manshi enene oni bi abo na efite fe ekole ka babo islamo ababo student mattress school onu mi shi student mattress school ato mo fio for fio ko akinabo ni bodienche obio yake taflache student mattress ke omoka for na ke ba ni oni bi po ni yo otumi ni yin patan ejare yin ayewote amenye me kome no ba jene amesa follow po na me kanu alo ame tv follow po na me kanu no pepo fe ni bi abo fe na ababala aka ke fe mi ni akenje ke mbu ame ni mi bi ake ni we ne na me potenji me ni wo sha nyeme na ne me sonlo ablade abi biblu ni ke mi yo bi o machi tv no masumo ake wa akwa sini infoni efe shikome eko wo ba akwa wonye niji akra meyo Linda Oklu wonye Linda Oklu honorable Linda Oklu wo ba akwa esini infoni keke wasa wokwe woche abiasuma kitakite ko turu ga manche ke wokwele hu eno etan ke fata ele hu injemla inke ba ke engineer ni di coordinator le hu eke enawe mo fo Shitɔ ake lele noni ke noni jike noni jina afio de ha ni neke na agba e ba nya wa akwa sini infoni gfe shikome ni wo be ko ka je no se magbele info lines ko ni mambi blue anya atwa na amecho amejomo nya ka ya ni nya wa kwa wo memo wa shira Morning do to nina mo fi am na da wo fi press conference ke ha ni bi ya ma region e ba na ka ni mo ne pi ya no na ya share fe weekend one na ka share na weekend sometimes measure says I want put in place assembly no ba fi man bi hu ya no na ba fi assembly what tax about mubaka tashi. This is not the time is amukayu office ake ta office air condition she this is the time is amu fear why afford let make sure ake she hey ni ba na no full possibility ake je ba flat there aji me he na me yo na kama wo safer ground we know na Africa ni mo na wona any casualty e ko unje sana assembly am for dissolve am je got say je assembly the man bi e uni ke fi am ke bola de ba na ke videos ya no ni ke mo na mo le ha me e wale na chio a bola ke sure ni me me se e wa e wo pa man bi fa na me wa wo ni be le ba fe ni le ba nene ke me pro mi o si afadi po wo nu wa ke bu ko fe mi mo ko egbo e wo eleji press conference wo fe le bi le a preparedness I regional prepare nad mo hu no sana me fe support ni sana me ke ha me fe wo ye ke wo fe mo ni do ye ona ni he ni ametawa mekenya ya me ye jendang ona ni bi fio ni ye ba nye hala ye nye japate ke ni bi ni ye yo ni ye loa ni ye ya ona ni ja ke si he hia ye wala he hia wo benye nu ona chune fe okun esa ni he obie si je mene wo ba wi ne kesane ene oshine ni na ye wo ba mene gbine okay po cafe ki mo nye bo amoden nye fi atre nye bo atre onan ni bi ni boni nadmo ka agbene ho regional minister wi on tawa evacuate nye fe ka ya a safe place ona any at least ye hu nye bana ye hejole ke twin jole ya wa den je wa nye bo amoden nye shi Meneke wono, you have to take that decision. Why either leave here? Because nobody knows when this rains will stop. And this is not a time to blame anybody. This is a national tragedy, and we have to take care of it. Yes. Everything will be fine. I wait to want. Want to go to Nigeria? If I go Nigeria, to Mama, the people of Ghana say, may the car help us for Tetegu here. May they do the gutter well. May they do everywhere, fill everywhere for us. Everything will be fine. I wait to want. Want to go to Nigeria? If I go Nigeria, I want me to repair Ghana first before I go Nigeria.
because all my suffer cannot be in vain. Okay, thank you. God bless you. Let your mama, the people of Ghana say, may the car help us for Tetegu year. May they do the gutter well. May they do everywhere, fill everywhere for us. Everything will be fine. I wait to want. You want to go to Nigeria? If I go Nigeria, I want me to repair Ghana first before I go Nigeria. Because all my suffer cannot be in vain. Okay, thank you. God bless you. Let your mama, the people of Ghana say, may the car help us for Tetegu year. May they do the gutter well. May they do everything. Nujo. Na nujo. Ewo nyekwa. I'm feeling nujo. This is evidence to show ake na ni bi na make feeling nujo na me machine. Nyekwa ahia wujin na me ma. Ake na fa. Amechi fa na me ma mo hia agbo ene. Na fa nujo. Na nujo. Ewo nyekwa. I'm feeling nujo. This is evidence to show ake na ni bi na make feeling nujo na me machine. Nyekwa ahia wujin na me ma. Jo na me son le a blade a bible ni kemi yo be o machi tv na mada nshanke jena nya watwunya na wati wa kwesi ni infoni wo ba hwehwehwe we wo insane bi mo jake na me important enji me ni wo kene ke hwa mo ne hwa aso wa ba hwa man bi alo ba hwa mce alo wo hwa man yen lo alo ke wo hwa weja waterways bi eja ke amenu chimo jina na me chu ni nyeme ne close ramsa side din le won obake aso ameti abekome amele ake nakanjibo ni eji ni etamolo enyeme masuma ke magbele phone lines wana fi ni onye ocha ni ochon ojomo 0274324331 0274324331 bomode koni bohun onye ocha ni ochon ojomo kian oshinawulu ni eteno ye tetogu oblogo weja ni amli nke kebadan so mamli fe ya unto nagba fio minake inyemiko eba pano elo ablado fa no gbe ke no tu akejo ofa ni ngbeji ni obodai ni tu akejo mi ban wa se inch of ofa na do na yes mi nga ode di nyamarasta mi elo no nche o wo wa dani nsolumu wa fine mo ko ba ko so la uta igelo ni wo dabu moni sura usa moni kado babu moni fele fele nyenke te numbo ko to le no ko oja ona na ashana ati na matu mini wata ni government woya me ni tuli ke ni ameya na amika kama trash kama ko ye bono kama matu shi ona nuna tine eta na ba labe na mana ka tura ma gebe because ndo ni sase ko de ya ati ikegba kubana kuma ngoni nele kuma ma any customer ke any sa kuma le pepoto ole mba abale ke bakwa lo so mo ba wepi mi da butini mo kwata ke ata ba ke go fa na yo inche oyi wala do inche boda ege lele any amamo ntu nke ne gani bi ne ye onupa ye na ma me ko ne ke gbajian no to ni no mi ni di no ni potin ni ameyu ye mi na nyemi ko eba pan no elo afa no gba ke no tu agajo hello o fa no gba ke no tu agajo o fa na cho mi ni am ano na o fa na cho mi ni am o ja e pan no o fa na fi o ba ede abamu kiye ye teto kemo ogbogbo ni abi ahun kemo atapu ni abi ye eye ni eke wo se nigi gamo che wa ju musi na ka je sana ku mu fe e ga na kan je bu igbe ni e di agbele da mi lu to de me fe iwo no ne de ka fa ke e de ka ma ka no kula mi ni bi e ka ma ka bi ti de me e ka ke wo lo wa sa ba yu e davida ejiake kedumone jeme eya kuntopa tomo skutu di nefe de rubi wo de ke eteta ni beke bi yes skutu mi e baba le de patami wo pa mi fai wo pa mo jema fai wo pa mo bi e fai kedi bakoba de baba e si ko ana ne le ake bi e ni nudo na abu alo bi e ne kedumone be ne fi o ni ne ke e wa ka ho ale tí wọ́n mọ nípa inú ìpínlẹ̀ kẹ̀síkò kẹmọ̀sísí mọ̀ ìwọ̀n kàkà àwọn ọ̀rẹ́ pẹ̀lú àìgbàmù àìsíá
are many boys the name of to anyone now. Now what you are going on to boy a family, no sense. You are one be fair fight, what Papa get him fight. What Papa get him fight, never one I can give on the hour. Yo, inche oyiwala don nyemi ama oyiwala don nyemi nyama lele wo ba pache ma fa na me kwejan o mina ke yeje no kola ko e ba pa no lo bla do fa no gba ke no chu akejo. Hello o fa no gba ke no chu akejo. Fa na cho mi jo mi ke ko libo o fa na ndo na ya mi ke a cho mi jo ní ìjàkẹ́ jẹ kan lẹ́kọ̀ọ́. Ó jà ìpanu. Ọ̀padà ní tí ọba yìí ló kò fi ẹnikẹ́ni ní ẹni tíráàdì wọ̀nyẹn ní. Ìjọ ní akẹ́nikẹ́ gbé mi bò ní ẹ̀kẹ́ níbi ní ẹsẹ̀ ọ̀gbọ́n àwọ̀ ọ̀màdì àṣẹ ní ìdìrọ̀ ọ̀màdì ní ọ̀yẹ́jẹ́ ní. Àṣàdà ní fún Shitɔ jẹ́ àmì. Ìrìn akẹ́ nàkàjẹ́ ní ẹ̀sà náà bá wọn àmì. Shitɔ sànà ìwọ̀ òmù ẹ̀fẹ̀ yín àwọ̀ àfa ẹ̀fẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ní àṣẹ. Ìsàmìkẹ́ fún Shitɔ jẹ́ àpò ìkẹ́ máa bí. Ṣé àwọn ọba akẹ́kọ̀ọ́ nínú ìfọ̀rẹ́dì? Ṣé àwọn ọba ẹ̀ka máa gbọ́n nígbà ìṣẹ́ ní yẹn gàmá mi kò ní ìbọn ní kò má lè ṣe wo àti àtún àwùjọ tàbí wọ́n ti rí mu ìṣẹ́ òwòrán. Ewu àkàkẹ́ níbi ìyànà ẹ̀gàmá ìyàwó tó kúmọ́ àwọn nígbà tí èsì bí anájẹ́gbọ́ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fi ẹ̀. Nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fi ẹ̀. Ẹ̀jì tuntun kọ ẹ̀ ṣùgbọ́n bí ẹ̀kọ́ mẹ́kàn yẹn ti sọ kọ́ nana sàǹkẹ́ nù sàdó náà ti bí ẹni tó náà ní ẹ̀sán náà máa tún ẹ̀ ṣùgbọ́n mo nanú ìdáyé ọba ẹ̀ka ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fi ẹ̀ wọ́n gbé mi máa ń jẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò jẹ àmẹ́nàmẹ́kẹ́lẹ́ kí àwọn ọmọdé fi bà ẹ̀ka ti ṣe kó máa ń ṣe lórí ọmọ àná ìyá kẹ́nìkẹ́ bí ẹni kò tún omi yẹ ìdá àti àdéhùn ilé wọ́ ló hàn án rẹ̀ àti pé mílíọ̀nù kápá ló ká lè wọ̀ lóní yóò wá fún mi jọ̀bù ó fà máa yá bá. Ìyá o ìyẹ̀mí oyiwala don ní má jọ bo ní efata ya bo nyẹ̀mí ke esanike ekele ìṣọ́mù yà chẹ̀mí ẹja ke àmì nà ke esani ahọ́n nù bá ahọ́n mi nà kọ́lá kónkúlù eba kpanu ẹ̀rọ abúlé fanu gbẹ kẹ́ ló tún àgẹjọ. Good evening. Fine. Attorney Akuri, you track in the I know now, I mean. Oh, okay. Don't tell me to my page, like a way Japan, I believe. When you side me, my genetic, you come a hand, you create a problem. When you side me, Malware, can you acquire them? Because there was just a problem, make a bed, no care, Mokuma Beno, Mokuma Kuchina Beno. There are certain new government on government schools, they have new one. This teaching, I think, she them in new yard. Let you post here, come in new yard. I will fear, they will fear, men, I'm a Mutu, Fana, allo, Mamma Mutu, Ekumeni, I'm a Mutu. Oh, Shitɔ Boni, new Fitu, need that. They won't know when you walk at them of family of a man to I'm not really. Ghana what I need business. You can't over keeping me. Can't keep you and over home. You may buy it and back you. Over keeping you. I've been a damn age. I don't know starting about him in the grand way. She did that. But the bill of your hotel over one will with the dump. I've been a dump. Ghana, like I can see you come and put them on. She got to me then to hear about fight or what I need. Because in the day, the teacher, I'm not a good beginners to meet the battery. Only like a problem is about home. No one, 10 years. We need to back out the cool, go about it. What believe that? What believe that? We won't make you funny or then a far. If I'm not containing you, get that book, see a thing I believe. It will far overflow. It will overflow. I've been a king, Yamashian. Yeah, I'm not going. I'm a match. When you get one man permitted, I permitted and I'm a two-time. A god believe you can no come back. I remember a coin is an animal. You don't know what problem. And when you guys are accommodating more, and you're permitting it to mature, look at permitted. Fine, no one had a permitted. As I am a command and I'm punishing you. You're this offense. I am a community. I'm a member.
te di me na me matu enu na so te di gana wota bi na mele e na me ka me no ba azuni po agwa like a private businessman private owner private company private businessman ke private businessman ni ke e hon ni e buanu na ni ho e so ka ba nu le shake e bele nu ke fi wonu alo je la kan indicate the case ji gana wota bi na me da fi wo na fi wo ko bi yo ke wo fa ni atan ko pe fa as time goes on or like 4 years so about plan because we just an like na gbelo imene la ka to fe o de la ko fe didi anuela no kwale situation no ba ni no ni ya no do branch ti no abake mene matunye bi mene matunye ni ti ye na matunye ni ti ye gana wata bi ni ka amla na be responsible ke am man bi no this situation ni no bi an okay inu inyemie ishi twa akeshi wonye nu ehun na we mo twa akeshi lele esani waterways bi amo amekwa ameneji farm odogba ejake ikomeni nu take over ni jeni ekole ramsa site ni shi majale sani emi fi anyemi shikola ko iba pan no elu abrado fa no gbe ke no twa akejo awo bash Eeshã botou uma Shitɔ. Fala. Awo, kuna ke mana yi do alo ife no yo he. Sana ba ke shi. Ke ni bonye pe flag ya yamu. Isa ka sha. Awo. Oda, esa ko ba sha mu ko. Ni no yo le kan. Isa ke wodi e che wo sha wo. Eja ke ni se ne last Tamɔ 4 days alo 5 days ago. They didn't know in a video commission. No, Nami, she, the flash, mean, no more. Nami, look at them to go. I can ball, a little more, and I can cut up. Anyway, I may be one of the question. Walk a war, the batch here will get you away. Can we and can cost flat? Oh, one year, a shabu, Wakasha, my local environmental agents, Wakasha, like a Saka will need to wash out with pinch away, walk, not buy walk, gonna be, not buy each and walk. I will. What you will do, Bawaki? You, Nilade, Aladon. English niamni ege shamo esan woke shawo denche wo ejake o no onyemi lo ball akenwo nu mi ko te wi mo e ba bi wa ke gota mi asoje mo kan wo lo to le na gba mi na ge nyemi ko e ba kan no hello ablado fa no gbe kan no gbe ke no cha kejo hello o fa no gbe kan no gbe ke no cha kejo o fa ne je to ko mi you want to know? Hello, I don't know. Hello. Mina Kanyemi Panch 0274324331 0274324331 inke nyeme noni jano ye tetogu oblogo ni ami eye musunshan e areo ni eye mobo mina Kanyemi ko eba pan hello ablado fa no gbe pan no gbe je no tu akejo ni o trebo de mi ye keje Ghanaian rasta inche hello nchofa no je pan no na hello o fa no ja epan no na hello o ja epan no na hello mina Kanyemi epan gbe na fi o kola ko play back na hello ablado fa no gbe epan no gbe ke no tu akejo mi hello no mi hello no hello o fa no chi o ye tv en fi o mi pa bo fa ma kwa fa no chi o ye tv if you hello mi hello no nche you me na ye wo sha mo ko wa sha wo ti chi wo
ya kekeji ngwene aya site no na ba kwa ke nuko tumoneke jelu ona she wonyebe kumeke ngwene ka ke me kometi oh me kene ke wo wo ke amu na me anya me shika o e ka me hi ka ti bi mo ba ka ko wa fili ni ga wo yan fu e wo ni ye mo pa e ja ke wo na no sha na yi anya yi o ni je no lo wo mi to ma pa fa wa ake o te me ko me wo na no kwali sha nya ka no kwali amashi anya no ka no kwali amashi ni na yi juwo ni ne bi ane bí àwọn ẹnu ni àdùn yìí ẹja kẹ wọ́n yá kẹ tún july jí nígbà bí àmì yẹn owó bí àwọn ẹni lè nígbà fí òun ẹ ṣe ní ẹnu ní ẹ ẹja kẹ tún july lẹ́wọ̀n ẹ̀. bí ẹnu ẹ máa ṣe é ṣan. tún july lẹ́wọ̀n tẹ́ bá balẹ̀ tẹ́ ọ̀hún pààyàn fàáyé tẹ̀yìn ẹ̀ ló kò fẹ́ mọ yẹn jà náà yẹn fẹ́ lọ yá. Yo oyiwala don ncheke ojo moto omo woche echo nimodemo biami na cho ni di rainy season rainy season den jage June July na ye maybe ni mepo ni ebon ni bi yin patamo ne ni wole se de bi mo di ake be June July on ka ja abote mi te e bale e antin wo so le mo ke fight pa mo pe di ake o feche ma wo ejo yan o lele adesan wo gbo to e mo ne Chinte oba fi antin emi ne kola ko e ba pan no e lo abaro fa no gbe ke no to akejo. Hello Pana Johnny come ngbo to akejo anu no hello Mina ke nyemi ekpa h 0274324331 0274324331 insane bi mo ji ake mi wo neke loko ne te afiole e ha ten keji numbo nune ba ne ni e baba mamli da gbo ke gbe ona aba ka gbele dam afi neke to mo be ni wonyemi e ko mi wie cho ake sorry esana sha waterways bi ne eja ake esana ma mele amegbejiano to ojogba na me na mele ake o neke bia mi ke de bia mi nu efi oma nu e wo keji eji feni ni e te a fe le ten mini digbejiano to shemiu njo mo fi oni iyo concerning neke ni ni eji ake lele agbele fa ni je gbene ni wo bun enu keje eche mi na ke kola ko e ba pan no e lo abado fa no gbe pan no gbe ke ndo chu akejo. Hello? Ofa no gbe ke no chu akejo. Hello? Ofa no e pan no na ya. Mi na ke nyemi ofa ne ka ocho aka bo o2 TV mi bo mode ni ke ocho a o phone no ka bo o2 TV mi no delay ans ye mi fio delay ans ye mi fio ofa ne shiba mi 0274324331 0274324331 bo mode ko ni ocho ni bo o fi mi ni ocho ojemo eja ke nke nue beni ekolo alo ehehe majine nyeme ke numbo ye aba mi ye nyawo bia we ake alo flat ne afe no koni attention manke mlinkun nyawo bia we ake ti wo ba fi won ha ten kun be ni me baba ho wala efe mi ni egme ami mi na ke kola ko e ba pan no elo ba do fa no gbe ke no chu akejo. Nyemi ekpa eche bodi enche ke okwe kumo be ninu ehe mamu fe etele nyawo bia wo yi ake wote alo wo ba bodi enche kumo ana na de mamu yi ana shita mo yi tujie fe ko sensenshi no nyawo bia wo yi sande ake ale no
bonche komo eni nyeme aya unto mina ke kola ko eba kan no elo abado fa no gba kan no gba ka no twa kejo nyama rasta wa rasta inche o fa no e kan no ni bi ake kempo ko ba ish no eko ni yama chwe be la minister Babia me have permit that I feel education. Water long jeme. Tamana again in the water. Jeme. Mwashi. Alo ne ba if the need to demo aba woseko. Amete me ko me be permit. Shi aba Chicago bi ka wame. Ne ba fe ba permit. No ke I'm a coordinator ko ele again na ke match mo am be permit. Match mo am be permit. Yeah. Okay, bana gani go e mali. Ina me le to ko bi anu kwali le ko bi tupe. Okay, no. Iche, okay be na ba mi o bana ka mali una. Aba ko ama ga ma ko she ameli tongo. You find you. Ame ga ko se mi da. Ame ko ejempo. Na me iska me kuna. Ame ba je no. Yes, ame ba je no. Find you. I don't check it. I can feel me na call ko eba kwa. Hello. Mina ke nyemi ekpa eche 0274324331 0274324331 imbie heni FB nyeme mi wia ke keji nekeson aso ba tashi ni woni bi ayen apata neke da filo mi na kola ko eba kan no elo abla do fa no gbe kan no gbe ka no twa kejo mi chake pass o fa na no na ya o fa ke o fa no e kan no anu na ya ni akeshi ni ka keshi ni le wo ni le ko be ka ma oni ne ni we ha ma me la ke lu mi no na me wa me ha me be ekola ahon le dry season le ko ba ona hello mina ka jemi ekpa eche 0274324331 0274324331 ba mo de ko ni onye ofemi ni ocha ni ochon ojomo mina ke esanima pick last call ya ke mba FB hello abado fa no gbe ekpa no gbe ke lo cho akejo hello o fa no gbe ekpa no gbe ke lo cho akejo hello o fa no gbe ekpa no gbe ke lo cho akejo fine I told me ma ti mi ta ke gbogbo ise. Ando na ya. Hello. Nyemi ni ma te ando na ya. Mi na ke nyemi pa echi. Hello. Hello. Mi na ke inkola pa echi do na de me son lo ablade abi blue ni ke mi yo be ye o machi TV no injemla inke wa ke te wo ba fete ni ganda ngbe ba nye ko ma epapa ni ebu enu ni bia ne yili di wo mi na na gbe kola e ba kan no e bla do fa no gbe kan no gbe ke no twa kejo na so ma gbe o fa na no na ya ito ma bi sani ake efia na ho Shitɔ ye onu pa be je ye shiba onupa eje onupa eje ma jobu nyama rasta wa na bopo ma jobu onupa ye efio ni ake ke ama ho Shitɔ boy efio ni ake dak na be buwo eni ye dak se na lo buwo na fa na bo me ye ka so no efio ni amefio me ni tomo amelelo na amefio kemi nkemi wie be ko ya Shitɔ ye akowako ni ye tane no
ni what ye say dry like awon se ni adoi ni wo ku me ko no ya awon amoko ni awon amoko agbene ibala ke sani be ba sana attack ye na atonwo shi wo be ni wo ya wo asuma gbogbo ẹ̀ náà ti kẹ̀ yẹn náà aṣọ ìyẹ̀dẹ̀ ìjẹ̀nà àgbà òṣùpọ̀ nìkẹ́ pẹ́ yẹn ní bẹ̀rẹ̀ àtẹ̀wá yà ẹ̀ náà ti wọ̀ jẹ́ ní àwọn òṣùpọ̀ bank ẹ̀mí ẹni ìyẹn ní náà lè àjẹ onípa yẹ àmì yẹn káì àmì bọ̀ wọ àbúrò yẹn mọ́ ọ̀nà ní àmì fóòwò dàbàdì ẹ̀ kí náà bọ̀ ẹ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ̀dá àbẹ̀fẹ́ abẹ́ yẹn ìṣẹ́ mu ẹ̀bà tẹ́lẹ̀ wọ̀ uncle ke ni yamara sanu ajo wa ke always say one na ni bi ni ya no ke ni bi ni won wo keep ye wo mi wo jeje le ko ni won wo ya jo ni ma jo bu isu mo ma wi bi kwa ya ke je ma wi bi ye ka go na yin atoko le ke yo ike oyiwala do nungo ajo bu ke ojo mo chomo lele ibi ni efe be nyeme na ne me sun lo ablade abi blue ma ba ni esani efe mini ebale na kan kemba Facebook e bi na comment ko ba bi ene efe bi mo lopo nyeme ode bi ni ama o wan rasta to gbonyo ni se kaklagbe mi nle mo ni organ ni yoko sande dan nle mo ni di engle no ye gan ni yoko sande dan ni bi en toto ina dan ni imba yo no ka se mo gono ni yo no tun ka se mo gono yoko nle mo ni organ ni ba ke mi se yin egbe yi alolo nupa ni ba ke gan ni mi se yin egbe yi nini o yin e ma yo sande bule ni york yan amofin amo sise mogomogo yin egbe yi eja ke bi le do gbele ele kolebu no me amena mi tuishi no na meta o inke baba mi gbe no egbe plug e no na ne men son le ablade abi blue imbe fb dani mashi nye maya be takebo ni nyele eshe nyumo nemo biamli makpa nyefa wa nkpa nyefa noko afenye nyani wokwa wona jinfamo ke woni bi kome femo ni woma mo tujin ye ko ye nyemi ko ye eko e bo mode no twa no bi eshin eje ake ole awon alo na agba mi ni eyo amlo ne skobe ko ate bi ni ama wa to gbonyo ni se kaklagbe nke mi ni tefete nya alekeji se lo ko be cheme nyeme ablade abi blue dromo na mbf be shida amofia mo meni twa meni nya twa me fe meni ke mi yebe o machine no nwo ade omofia mo ni anu wakpaji ni wo gbalafen abahwe wo yin me fe meni ba la wo ngmana ni wa me ke ba je wo ofeche mo we kan wo ke wo chin set amenyin kokoko skobe ko abode nche ona na enyo osun lo o enye lo odebi ni ama awo wan rasta to gbonjo ni se kakra gbe nke lo pi jino ni yo show mi shi cheme e shop le jwen lo nyera